Kore ke uhu whanga i ngā i whakatap kotoa pē, whake atu pē mei he Sitiutio, pe koe lok whamafola lea moe ata o e lo au me Canberra, pe o kou whakatapu ki Ngaahi laini kotoa pē whakatapua, pe he ki he ulu e Ngaahi a ka ke Fakahoko atu ai ki POLOKALAMA ko new minute pe hongo fulu ko tau POLOKALAMA hange ko mea ko matala i atu i lalo he POLOKALAMA e tau POLOKALAMA ko ini ko matala atu ki he minite hongo fulu ko tala noa i he vaa because schools e wha o university lo au, because lo au university. Pe koi o kou whia wahe wahe ato. Na lere mai lo au na schools pe waa e lima. Pe e ono isa. Pe mahanga reo wa i e tau kōsi o te whai hono liu, o mau arohifo pe ki he waa pe koe schools e wha. Aia koe waa e taha koe School of Rational Studies. Koe ako ia ki he filosofia, losika, whakakaukau, thinking, pe moe wawanga, contemplation. Pe aku ulu i he waa koe ia Rational Studies, ako ki he umea koe ni, nau e ata mai mo e whakaukau. O ku ulu ai a professor ino whatuhakau, ai a koe pulelahi pa koe chancellor ai a o e university. Koe waa hono hoko, o kui koe ethno-science and humanities. Ai a koe ako ia ki he Ngaahi tala o e whanua, ako ki e tufunga, lima mea, whaiva, pe o ko ui ko mea tu whaiva, arts, ako ki he anga o e urunganga molare, ko e civilize, ko historia, mo e hafua. Lea, ngai mea ko toa ko ia. Kau ia i he waa ko ia, pa ko au o ko uruai. Ko e pe me kau supervisor, me kau whai ako tokoni e Ngaahi waa ki he ke koe. Ka ko au ai pure ako, ai dean, o ko mei whakalere te mau POLOKALAMA online, pe toki kau mai pe ai kau whai ako, me kau poate kou lecturers, pe mo kou supervisors. Keke, to hoko mai ki he maa hoko, pe koe school hoko, koe School of Humanism. Koe waa koe ni o e lo au, ko professor te vita kairi o ku leo ai, o ku ulu ai, mau tok ngau e ke yahataha ke he te ulu ai. Ka koe ne whamamawhau no whoia he humanitarianism pe mo human rights. Ai a koe anga ono toko ni e kakai e na moui, ne toko ni moui whakaahau. Pe mo hafua, pe mo e Ngaahi totonu. Ka kamata ia tauto, ia kamata ia koe. Ko School of Humanism ia. Ko e whaafakausi ko School of Technology and Other Applied Sciences. Ai koe ulo ai ko Professor Elias Ofa. Pe ko ne whamamawha, o whamamawha ia i Ngaahi mea kotoa pe ulawa ke lere i he interneti. Ha pe mea o ke ilo pe o ke mea o ku lere he interneti, mei he teknolosia, pe whikawaku me teknolosia, o au ke hei ai, o whai kahatoa ia i he waako ini. Pe o toki ai rewa ai Ngaahi, ne ai au make he ai e uwa a,
takikaha meha toi university. Pako fia lawe wha ose ki ai. Ko tui pe hao ki ai maha ku mei ose tau minite ama fulu. Ko e tau foki ki he wa ape ko school ko e a palofesa ino fotuaka. Ko e rational studies. Ko te mga e whakahingo ai ko a school ko e nipa ko e wa ko ni ko e rational studies. Ko rationality hao me fo irea ko e atamai fo whakaukau. Pea ko te mga e whakahingo e ino ke whafofua ke wafe taha whaape taha nima. E te reki ha school e mamani ha university ko school of rational studies. Ko isileri pe na wa ai na fotu e fo sino ko rational research. Me alupe. Ka mau to fatonga e ve kai mini o kulahi pe ku ki asiake ano ngawe ake rational studies. Ka ko lo au pe na fufu ngawe ake professor na futu. Faka takau ki me na mamao. Ngai fo matala na mamao. Me ngai university pe ki e wahao pe ki e meti. Ko ne whama mawhanai o koe ke toi mauia iha university. Pea koe ko tala ianga mai ko tala no moon. He whai ai ako ia ki he filosofia, losika, whakakaukau he uhinga whakatonga whakalo au, a kaulo au ono au. Pea moe wawanga uhinga whakalo au ono au. Pe kei ke maua university una wako a filosofia, losika, whakakaukau i uhinga whakalo au whakatonga pea moe wawanga. Aia koe. Tiki mau pe koe ia ai university whai ai a koe thinking, a rationality, a contemplation. Ka uhikai koe uhinga ia o whakakaukau moe wawanga whakatonga ko kukano au. Sai kau hau ki he waa koe o ethnoscience and humanities. Pe waa koe ia, a koe katoa e umala ea koe ia whaahinga mala humanities pe koe School of Arts. Koe ke he koe a ethnoscience and humanities e lo au, he o kua koe iai ai Tongan culture and arts. Anga whakafonua whakatonga, pe umalawa ke mawai homata i toi. Pea moe mea tū whaiwa. Koe arts, whakatonga ia e au, koe mea tū whaiwa. He wikai kia ha taurea tau ke arts. Tau ai pika tō koe arti. Koe taurea ke whaiwa, performing arts, ka koe kia ha taurea ke whakatahai ai performing arts, moe fine arts, moe material arts. Ai tufunga moe nima mea. Ka te mau ia koe he lo au. He koe lo au ko Tongan culture and arts koe i ethnoscience and humanities. O koe koe ia anga whafonua. Mea ko tō peki anga whafonua. A koe iai ai tufunga nima mea moe whaiwa. Ko tānoa koe ki he umakehe koe makehe ia taha. Makehe taha rational studies na tānoa ne mai. Kau hau ke School of Technology and other applied sciences. Ko hea mea makehe ai lo au, i he whaiwa a koe. He o kua koe whakakaukau moe wawanga o whikau aki moe teknolosia. Kau toi whakarea. Ko hea mea makehe. He o kua koe ai whakakaukau moe wawanga he uhinga whakatonga whakalo au moe anga ene mamiri, moe ene whepiki nima, whepiki uma, pea moe teknolosia. Moe sainisi. Ko ni makehe. Kaki ke toi mau ea koe ha university. Ko tānoa moe, ko whia wahe. Pea koe makehe anga ia. Koe whia wa ako ia. Koe wa koe humanism, School of Humanism. Koe hae mea o makehe ai. Ko hono a koe ai anga koe o e tau toko ni e kakai, pea moe totonu ai kakai, o whikau aki moe uunga anga whakatonga. He? Ange koe whakapa. Whatoki lalo. Tauhiwa, pea moe mamahi mea. Pea moe uunga anga whakatonga kete. O kua ko ia he humanism.
Ko mea Fakahoko he wesite ka tau tolu. Ko ume abe wa me wesite. Ko human right me wesite. Ko humanitarianism me wesite. Uka whala tau. Ko school going brevai humanism. Uka atu helo au. O mai e umea me wesite. Mo e isite. Mo Afrika. O whakatahai mo e tau umea. Ko doi maha ko o se tau minite hama furu. Ko whamalo ato mo mea mai. Ka mo mea ko POLOKALAMA ia alo au minite hama furu.